Balawis siya kanong mamayagpag ing Mabalacat City College o MCC at manikwang galal agyang king kilwal na ning bangsa. Anting patutuking karelang commitment king karelang komunidad, anting meto nga local college, mialiwalang recognition at ranking din karelang apapagtagumpen. Well, dening ranking nga din apin ding pakyabayin da ding mialiwang university, sampung colleges mo, as testament king karelang gagawan niya. Particularly in impact the relevance, especially king community and pong society. Menikwayang pwesto ing MCC, king prestiyosong Times Higher Education Impact Rankings 2024. Ing MCC muna man ing mumunang diling local college, iba't king Pilipinas sa menikwang ranking mesabing impact ranking. Lalo na ning mesabing ranking ing kontribusyon dareng universidad king Sustainable Development Goals na ning United Nations. Makanyan muna man ning social at economic impact dareni, partikular na karasking quality education, gender equality, at climate action. Aparti pa kanini, metong yan naman ning MCC karyang higher education institutions a menikwang pwesto, king World University Rankings for Innovation 2024. Kayabe ka ng kategoryang apagtagumpen na ning local college in crisis management, industrial applications, at student support and engagement. Metong karempe ka maragula impact na ini is visibility. Balo yun naman, 15 years old pa in college. So anak niya po, although kakilala din pero burimi pang mas akilala din. Not really to market ka rin students, but first and foremost, to market ka rin companies and industries. Especially, pa siya mag-apply doon ng anak. Kasi, ating advantage pa siya kilala ding eskwela. Maragul factor mo rin to. No, pag siya applicant, pa siya eskwela ngayon, ating yan dito ka-edge. Minuna na mo namang may balita ang ikwa na panggalal ng MCC, ing Technological o Digital Innovation of the Year Award, king Times Higher Education Awards Asia 2024. Akalaban dala, ramiyaliwang universidad kalupan ng Chiang Mai University kan Thailand, University Malaysia, Sarawak, Marmara University, National University of Singapore, at aliwa po. Kaya katang linaban kini, yapin kaya katamong high-flex classroom So, gagamitan tayo kasing high-flex classroom, especially kaya katamong students with disabilities, sampo detang working students. Ilang makalubrugo din nga anak tanga din. So, isipan mi makananulang makapag tuloy pa mag-aral. Diyan tsula ka rin karelang obro, kaya king karelang pa mi bale-bale. So, pauli ng technology. So, makasabela ka rin kaklase do. Diyan ilang makalub, makapagpanalbela pa mo rin. Makasabela pa mo rin ka rin tupat, makatalukilak ng discussion ka rin klase. So, ikit do, atin taong pa magpaulaga king inclusivity. Kapamilatan dareng recognition sa atatanggap na ng MCC, may kaka-oportunidad para karang estudyante at komunidad makapag-involve ka rin miyaliwang makabaldugan at transformative na inisyatibo. Samantala, kimpamanyatang nanimbayong academic year, panigobra na kanun ng MCC ang makapag-accommodate pang karagdagang estudyante. Kingsaup na po ni City Government, we're trying our best na ma-maximize pa yung enrollment capacity kasi naman naman unlimited in resources ng city government. So we're trying our best banto may dagdagan la pa hopefully din kaya kaming facilities 10 classrooms banto makapag-accommodate po dakal students. Kaya Beliana Kanilaw, ako po yung kakain Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.